Lepas semua sandalnya yang seragam putih hitam, lepas sandal. Kacamata rebel boleh. Berjumpa kembali bersama Nompit. Oh Bang Komidago. Ya, kali ini kita akan segera Iya lamba-lamba. atau Ya tepanakan atau tomat itu cantik-cantik na. Pamdini itu mapangan ma. Tangan letak dalam melo naros satingan. ya. Nah, di sini ada 3 jenazah, yaitu jenazah Kendek dan istrinya. Dan nasi apa tapan kalau belum ya. Dapat kita nak deh. Masih rindu kaki kene teh nasi bangari koto lokasi na tanggal kene lang tu tomate. Ya kita teh tahu kamban. Baik kita mene sangat luas na tu wilayah kaparing ni Krante. Halo. Halo Krante, yaitu jenazah bagi tenaga jangan ada yang menonton. acarakan 2 kali. Jadi Alukpia sudah dilaksanakan beberapa Masing-masing ambil bagian. Dan sekarang Susin na tutombi ya, tiro niya to. Tiro kenapa tito pareng pada na jero kasi amo dulu. Prapasan. Halo. Ya tutung apa to lantai jo, dan buka anu na jo to. Ya to pira da ko panangan dia telo mi nakyan roko balakan. Kemarin epan to. Ya telo tanda pa dole roko. Sawalan ulai. Jadi pertama doke dolo, berani, jangan mengur dulu tuh lama-lama terakhir itu. Bener dulu, stop dulu tuh lama-lama. Doke mana bombongan. Oh yang no, oke, urut di bawah, yang kemudian natur yang to. Dari mana? Namanya Tombi, melena samar ke Tombi. Denmark. Oke. Denmark. Mangkato. Belotedong. Belotedong ng kailan? Belotedong. Ya to kamu to apa dong? Siap keluar kamu yang belotedong. Itu lantar lagi yang belotedong eh. Dito ka mo, wey. May lapot ulit guys. Wey, pura luto. Doke madudoke. Ini lama-lama stop dulu jangan urutan dari mereka deh. Belotedong tayo pada tantalan eh. Wey doke madudoke padahal jom. Doke. Jadi itu maratming tuang-tuang baru tahu-tahu. Ya tuang-tuang di samping dia tahu-tahu. Bela na tuangaran di nasusi itu dia nanti itu marani. Lo bakal telong pola ya. Urut mele yung kombinaturi. Ya. Berani itu urutan itu. Kutolay. Doke. Mana pemboman. Mana Tombi? Berani itu. Doke, bombongan, Tombi. Mana pelotero? Pelotero ne pande. Koordinir itu pelotero ne pande. Video mawar itu. Pelotero, ne pande kita pelotero pande. Bueno keren lo kita tonton pelotero mana tanale. Pelotero kan? Doke tepa. Doke. Dari kemarin ini Sabar kami tedong orang pedolo.
Okay. Lagi, kalian dulu itu kata Ella. Ibu-ibu guys. Diputar ya? Diputar. Fantastik. Ini. Video aja, video. Masuk. Mantap. Cari yang bening-bening. Kali selalu lolong Rindu rumah nenek Kiran. Cewek-cewek guys. Kata yang minat cewek-cewek. Jadi emang kamu apa? Buatan gitu. Satu, dua, lagi satu, dua. Oke. Tapi kok di dalam di sini. Terima kasih. Dan rakat dong silakan aku. Tak ambil tadi bosku, kemungkinan besar dia nak. Harus masuk ke dalam. Sal di sini, cek emosi. Tak esis tu. Panelia, syuting dulu kari orang Kendari. Lamban atau bosku? Udah lu tak tadi perhatikan. Mantap. Mantap. Daerah mana nih? Di Sangal apa bosku? Di Liatung. Liatung. Spill dari tongkonan dulu bosku. Oke, saya tunggu di sini bosku.
itong kawi domina na magas ko niya. Kita terus. Kayak bukan restoran Ompit ini, bukan bosku. JRM ini bos, JRM Ya, rental. kosong lo. Kosong lo dilihat tuh. Harap po mga cewek. Dilarang melambung ya. Halo. Weh, terbalik ini. Oke mantap. Weh, kasih balik. Dibalik. Kalau sudah. Spill dulu muka macam ni. Tak bisa teh bosku. Murid kita ya, pusing. Untung dalan, halo untung dalan. Baru aku main. Stop. Kita ke depan dulu guys. Ambil depan dulu. Tabe, tabe. Alas deh. Tabe. Macet guys, macet. Macet guys. Weh, Yani. Yani nala Bila dulu ibu-ibu. Nala ada Yani. Halo. Cek guys. Tetele indah ubian ya. Indah jempol. Kita ambil depan dulu guys. Oh, nasusunod na ang pagkakas. Lokasi di mana nih? Di Liatung bos. Ya. Deh, cak nama gasa ni boleh. Magasa lo. Weh, tay. Itulah. Hati nonton tu deh mana. Salam buat Rida. Jangan ketawa.
apa? Kak Desia. Terima kasih. Apa itu? Papua hadir, oke. Salam dari Toraja. Toraja Liatung. Tanggalak. Yan na. Bagi tingko may mintungan no. Daw mo papaniwan sa karempo. Emilan ada kali salam untuk Sista Agnes dan Fidelia Besti Gimon from Malam. Oke, nanti salam ke bos. Emilana. Foto apa ya? Bagaimana kamu nanti beri milik? Abraham. Suaranya siapa ini? Bukan suaranya Pak Urka. Bukan bos. Jani Rembong Resen ini. Mari kau tok lihat untuk nanti. Mari kau lihat bosku. Halo Umpit, apa kabar? Maadron Umpit. Peri, Raka Hosna bukan. Jani bosku, Jani Hosna teh, JRM Rental. Aman lah keto. Siapa ini yang host di bawah nih? JRM Rental bos, Jani Rembong Resen, bukan Ompit. Ompit lagi Maadron. Spill dulu yang di dapur. Si Malapu Teto Liatung, si Malapu dulu bosku. Kina dia bisa dia latuk mana sun dulu. Kita sudah sampai di anu guys, tempatnya. Semangat Ompit, oke, semangat bosku. Siapa nama ini? Kurang tahu juga siapa namanya bos. Diketik. Renor Fernando Bongi ada. Tes mic 1212. Yo, tes mic 1212. Om Perika ini yang host di bawah nih, bukan Jani Rembong Resen. Salah.
Bisa mo ng gulong nito. Lama-lama. Ito kami bisa ang gulong nito. Lama-lama kataruin ang lakyan. Igulong nito. Dala ko. Coba satu dulu adik-adik cewek yang baju adat putih. Nanti bosku. Tidak tahu juga bosku. Bukai ba memang kailangan to tomate. Apa boleh buat kabel? Nah, ya yan na do. Karena ya sarilingan, dahil marang nalakin na kailangan, di mo lang yan na do. Jadi, jangan. Jadi, kilala ulun na dolo, balik itu. Sebaliknya na dolo to tema tu. Ya, ulun na. Ulun siya mo tayo ano to? Ya, jaga mo, ulun na. Ya, pamali ni. Ulun na lagi pa dolo lang ang lakyan. Jaga mo. Yeah, man.
sudah lama tidak ikut begini. Maju. Ya, buka ini dulu pakai gelangan. Benar dulu na, ya siapa tu yo poko tu. Yo, balik. Pak Karim ini dulu tu. Dari Palu kami ucapkan turut berduka cita. Oke, pura-pura. Tidak untuk tante-tante di seksi konsumsi. Kiren, oke dah Pak. Ya, yo boleh kembali di Perangka sama ada mulai sering mati nama orang kelapa. Yo, barang kembali dulu. Indonesia Kuni. Perangka. Mana Bapak? Mister Rambung. Aku dapat bos, nanti pikir aku dapat baru kustir. Perangka kembali lagi. Nah, biar kau boleh dalam mudah kembali seriusnya. Satu, tukai. Ya, 1, 2, 3, lagi. Oh, ada nomor, tadi masih tulis sini. Ya, oke, pas moto, pas. Bapak kau batu di bumbu nih. Ya. Pemandai yang untuk sore ini now. Batu gunung. Ya betul tangkai dolangan lain sama kedua. Sama kelaparan. Ya domingo to mamule sini walang na kahit to silo yan hindi ate do eh. Dinasan ko mes. Ito kamu to mamule. Yo, yun na sa pwede te. Mangkaba yate. Zaman na sa tetal eh. Hindi ko ni parehas sa pwede te. Bisya ka kaya naman eh. Akan rain naman ko ni. Ampaan dulu. Sementara que mamangka, sementara pensa dia lo, ini yang kita nak lo. Yo, akan lo deh. Marah nak boleh, mana sah boleh. Ini. Segala pada mana sah. 1, 2, 3. All okay. Magasa.
Baik lebih cari emang malam dulu. Bila bila orang bisa malam saya masuk na. Habil kita pecah bilang. Lalu ini tolongan. Atau ini tolong kau mana ini melo. Mantap. Oke. Maka saya. Masa boleh kira. Si Karambu. Nah, ini boleh memang dulu kami. Ampan alay. Wah. Sampai mana yang sampai kami. Oke Panda. Panda dulu kamu. Ya, dong. Kami sompan nasi dulu. Ya. Oke baik. Ya, main dorong. Ya. Halo Om Kevin. Main dorong punya pesan, pakai pesan. Om Kevin. Ya. Mantap. Oke di atas. Ya. Oke. Patah sibir. Oke Dorong Popi. tangan, dorong. Ada. Woi, Popi gua ada patah sibir di atas. Ya, mantan dia mau. Oke, ya. Ya, bentar, stop dulu. Kurang tahu jote. Om Piten. Oh. Gen. Oke, mantap boleh. Mantap. Sedikit saja. Ya, maju. Dorong. Nah. Ya, 20 tuh nenek. Ya, tambah tenaganya. Sedang pakur medio mulai. Bisa kene. Ya, itu mau malam aja. Ya. Awas, bantu, dorong memang di dia. Kateng. Oke, Wendy. Pakai lo, kateng kau yang pit, Terima kasih guys. Ya, paman yang berturun lalu dulu. Mana ikut puji atau guys, Nah, pada tak sebit ini. Ya. Sudah pemari. Tadi dong rilis ya, Masih luang kita membahas apa nah. Ya, maju. Oke baik ya, maaf tadi nih, jadi saya diganti oleh host magang tadi karena Om Pit Madron. Jangan sampai ada yang kurban. Jangan kurang kita yang semua yang boleh bisa. Ada di tangan. Nah, ini bosku ini guys. Tu lagi. Songkarau kami enjoy. Oke Alex Paku Merintang. Oke saya selalu Om Pit. Oke terima kasih ya. Kasih doa kawan-kawan semua. Om Pit sudah sembuh ya. Semoga sehat terus. Oke guys, cantik kampuran nenek, Oke, selamat bos. Oke, Wendy panggil lo ya. Wendy. Ya, cantik kampuran nenek ini Wendy ya. Ya. Oh, kaiso. Kaiso. Ya toh. Mantap. Oke, tante kuda satu, selama oke. Jangan memaselo dulu, bir mana birnya? Birnya, ini dulu di bagian mulai. Oke, bir. Aku mana pada di bir biru. Oke, bintang. Bir bintang, pembatas Surabaya. Guys. Jadi urus kita bir donasi dulu. Birnya. Dari pokoknya mengenai bir. How are you, Mister? How are you? Thank you very much. How are you? Thank you very much for your welcoming. Would like to see what is happen here in our arena. Kita sekarang ada di Rantai Nasional Epong Pali dan kita akan memulai acara penyempurnaan dari seluruh acara yang sudah dimulai dalam Alupia di bulan November yang lalu. Dan kami tentu sekeluarga mengucapkan terima kasih atas rekaman, syutingan dan apapun yang disampaikan lewat TV sangatlah keren, selalu keren. Terima kasih, Kore semangat. Ada kali selama promosi. Kore semangat. Oke Ya, kasih. Kompet kenapa dulu waktu Alupia cuma jenazah? Tapi Jenazah tapi pas ya namanya karena seiring berjalannya waktu ada ya keluarga yang meninggal jadi begitu. Jangan sampai tak mikir lagi. Yo,
Yo, paromi naman ipagyan tao. Ako na singkido kay bukan na nabir na tayo pala. Halo, Yo, pada sorong yang taro eh. Mana kuan na pala komili nabir na kami bilang nalbi. Yo, mana sinilangan. Yo. Baik, pamilangan. Yo, pada pada sudah na kamu kami kami pemandu do pa naman kamu tu singana. Di gua rin naman idasu. Yo. Orang matinya ada 3 di daerah mana? Mami saya boy na si magarat ta katinin na na libir. Mari ko na libir to kamu nakku. Oh yo, ya to ako. Si malap ko na ta nalan na libir. Yo saman na bintang pelen na mari ko mi. Bintang pelen. Halo. Nah. Ya, dasar yang mau libir yo. Halo Tante Anes. Apa kabar? Kami dari keluarga Maros. Dari Maros. Oke, baik dari Maros. Halo Kanteng. Halo, bilang halo. Halo guys. Iya. Makam pada mulai tidak ada kata istilah siap dan belum ada. Yo, Bapak Maris yo. Saya acara teman kata Ade. itu semuanya. Ini. Emiliana ada kan deh. Salam. Oke, salam kembali. Halo, tentang pisang ala. Iya, Emiliana. Halo. Wah, ganteng semua. Ganteng dan cantik. Wah, ada. Wah, ini bahaya ini guys. Bahaya baling-baling ini. Wah, tidak bisa terlapo ini. Bahaya bisa kita terlapo ini kalau mendekat-mendekat kita. Oke, wah. Salam. Musuh dalam live tag guys, membela liu di mintek alam tate, kalau pendak abir dulu. Iya. Iya musuh audio kita guys, kita ada abir jam paha. Kalau yang audio boleh bangku. Oke. Ya. Wah, ada belum buka kamu tepung sini, woi. Ya to bir mal ini na ben bukan ni. Oh, dah muda. Ya to bir mal ini na bukan na ko mi. Ya, betul. Bebas. Berat gua. Siapa tadi namanya itu bapaknya pakai kacamata tadi? Oh itu Pomax itu. Ya. Halo, be careful. Oh my God. Oke, so tinggi protokol dako. Oke baik. Oh, Ical, dia. Ical. Halo. Wah. Ada lagi orang Samarinda sama apa itu? Maros. Maros ya. Oh, sama Samarinda sama tinggi. Ya. Oke. Nah, banyak sekali amponya nenek cantik lah. Bingung mau saya di sini, banyak sekali yang cantik-cantik ya. Banyak yang beli. Banyak. Apalagi ada yang cantik di atas sini. Namanya Pomisel. Cantik. Iya. Ini presiden yang pengawas ini guys. Presiden Lanliu. Presiden Lanliu. Satu pulau. Presiden satu pulau itu.
Halo, Mister. How are you today? Okay, good. Ya, Kevin Barata, jago na tuh. Ya, jago na tuh. Tepo ko misle. Presiden misa pulau tuh ya, pulau Nadalio. Le, iya bisa buntu. Oke, baik. Oke, ya. Dari kata bunta? Apa? Oh, iya, boleh sorry pasti cantik dulu le. Halo guys. Halo, weh. Iya. Nada. Apa itu? Oh, makapi ini sa tali para lamata. Mau dito apa itu? Oh, di atas. Di atas tuh. Hindi ra ko na gumanti. Kau nak budambi? Yan na tayo mga nagahan. Oh. Tayo Mau anu, may mati talungan lo ke sana. Ate, nante. Oh, iya mati. Iya, bisa omong dah. Oke, guys. Oh, Kelvin Barata jagona ini apa jagona? Oh, ya. Jagona custom teh Kelvin. Oh, Kalpin man. Iya, nak jagona tuh. Oke, Rizal Tanjayo. Salam sama keluarga Om Pit. Oke, selamat dari Rizal Tanjayo. Wah, kirim bintang teh Pak Rizal. Wah, mapatak ali mo limang ko teh mana. Soti keluarga wah. Kila teh na tu bintang teh sanggaliun aku teh guys. Dai Pak Rizal commander ke di peran teh ah. Teh mau balik teh apa nak kirim bintangnya. Wah. Oke, baik ya, siap. Oke, terima kasih, siap. Mantap. Oke, baik ya. Oh, kaiso. Halo Kak. Halo. Salam dulu. Hai, salam. Salam dulu sama Rizal. Halo, sama Rizal. Calvin. Hai, Calvin. Oke, bilang dulu, kirim bintang dulu Rizal. Bintang dulu. Om Rizal. Oke. Kirim bintang Om Rizal. Iya, kirim bintang tengah dulu Rizal. Wah. Mama Kayana kirim bintang cepat. Iya, Mak Kayana wah. Harus partisipasi dulu ini Mak Kayana Sapi, mau partisipasi. iya, partisipasi dulu Om Rizal wah. sama Kayana. Mata kali mo limang kutek guys eh. Pak, maka itu bagi pira maselo na ute. Siyempre kailan to? Kami saya na kelo at ino ya. Na kelo na pa daw. Maselo mungkin na kada cerita mungkin ya. Oke, terima kasih Om Daud yang ganteng. Wah, kelebihan juga. Oke. Mana Adipati? Mertua Adipati tuh. Oke, Om Pit. Itu po maksi bukan orang Kalolo ka. Itu orang Kalolo itu. Anaknya Negalle. Iya. Ini. Nah. Oke guys, so. Nah, kita ini di rantai. Wah. Mau nak dulu naik di atas sana. Terus ke sini Om Pit. Di mana kamu ada kayak nangin situ nih sih. Di mana kamu kayak ini sih? Aku tahu di mana kami. Kalau ada nangin situ, mau jak ke situ. Kalau tidak ada wah. Oke, ramen nare. Ada wallo. Wallo ada guys. Wah. Halo. Ada boleh bosku di sini wah. How are you this day? Oke, good. I am good. Ya, baik. Too much tourism coming here on Liatung Oh, places. Liatung. Ya. And how are you? Very good. Very good. Oke, guys, ya. Better you going to another places with client tourists over there. Many tourists there. Oke, many. Ya. Going to shoot there. Ya, know what. Ciao. Oke. Ya, know what. Nah itu istrinya yang namanya Indo Max. Liatung kan. Oh
anu Kita matalo simpo kita taga situ Oke, Adrian Irtian lo keliling lantang ngopit. Nanti dapat banyak bir. Bentar gue lu kita tek alat tarik kira. Weh, bos kue. Berbir mimbe. Ilu li. Kurang mo. Makan ilu. Oke. Apa sah? Matol ya deh. Di kurang sah. Oh iya. Nek simpo pa. Simpo. Iya. Noli mo. Oke, baik ya. Nek simpo pa. Simpo. Mbay na nenek eta Kondisian banyak apa? Ya. Oke, baik. Ya sambo. Oke, wah, Marsian dong ini. Ngomong sambo bos kue. Apa mau kok di pojok? Ya, Marsian dong ini. Terima kasih. Wah, barbar-barkan terus bintang. Mama Kadaya apa? Ma Indomie. Ya. Oke. Mana kau sih nak TikTok? Oh, oke. Ya, tos bir. Ilu bil. Bir perka tuh bil perka. Made bir le. Bir. Tadi apa bil? Tadi apa bil? Ya. Yan na bil sa kapulo mo ano dito to. Yan na bir made isa kali. Ya. Made bir na nairo tadi apa bil? Nah, yan na biru mau R jadi L mah. Udah betul. Eho sedikit. Mata ko kaya na beso pa kira kita guys tadu kara kamera nito mata ko luki ya. Di kade pa kita kira tayo pinta tigiri te. Oke, baik. Tengah kiri din ne. Kira tayo pinta te share ke balon orang ko te guys Malelo Satu. Iya, Pak. Weh, tadi Pak Adi ngomong ke TGC, weh. Malelo ko di weh. Oke, tuh ngomong. Emmanuel Reno, ada Bang. Weh, terima kasih. Ya, kirim terus itu bintang. Wah, ada Mr. Good. Oh, good, sudah good ini, bukan lagi no good. Tapi Mr. Good. Ya. Nah, mau itu tripodku. Dan buka esok jani nala, ada pakulong. Padahal ya. Oke, berapa kerbau Bang? Weh, banyak ini. Puluhan. Halo. Bana ko kareba. Weh, kareba. Sehat. Iya, oke baik ya. Berarti ibu-ibu reke. Oh iya, paling kita ibu. Oke baik. Oh, wah sih makarap kalah tuh. Nama ini balon na. Wah, Agung Limbong, wah, mantap, bintang. Woi. Oke. Mantap. Oke, dia. Salah kan erengnya. Iya, oke, selamat. Ya. Erengnya, mantap. Kita lagi di Rantebone. Di mana kini? Di Rantebone. Oh, kecamatan apa? Sangala Utara. Oke, ya, kabupaten. Tanah Toraja. Oke, baik ya. Balik. Sudah di Kabupaten Tanah Toraja. Masih Indonesia kah ini? Masih. Nah, masih Indonesia juga. Tetangga. Oh iya. Indonesia. Ya, oke baik ya. Halo, mantap. Ciao.
Naran di Paraya ditanggung Masya-Saya. Siapa yang protokol? Disuruh pindah nih kepalanya siya ambil. Baru punya. Oh, set dulu. Tujuh Mangrinda. Oke, ku adem dulu. Dan kita lang tahu lembangnya di Mangrinda. Oh, ali na mas dog kita na. Oh. Yan na Reke Utara di Kuala Balakuno. Dan juga sudah mapuli paling utara di Kuala Maparapa. Apapun sebutannya, maknanya sama. Mangrinda adalah pembacaan riwayat singkat orang yang meninggal, status sosial orang yang meninggal, dan tingkatan upacara adat yang dilaksanakan dalam upacara adat Rambu Solo di Rantai Kalua. Ya telah Mangrinda teh si kemana pengarumbun anak tomate ampo tomate, tetapi baik lang tondok apalagi lang keluarga selalu ada yang namanya pengkaderan. Nah dia tulah sondana anak kusiamo sama muda rarabutong kono kodera kakader pengkarumbun patay pakubaraning tuay din totemo din. Jadi laku sorong laku itu anakku mempokada itu riwayat nanti nenekmu solo tahu nenekmu nasang teh. Misa apalagi di pemasihan sama paham duka atau keluarga sia tondok kumua yang kilang pokadanasan itu tahu kalau jam 4 sore belum selesai kikuani ako penggaron to umangmo jote tomatuamuane belan ngayon po sarong paarapuan lang tondok. Nadi tayo mo rakilang padadi piti pamasaki ti pamate tu tomatuabay ne soraduay. Dari yato ay riwayatkan yate siya sambe topalinge belan ngayate tomatuabay ne soradua nasino na dua ya sulilangan dia banua. Dari kusana lama paham itu ya lama pemanat anakku ya nenekmu sarong dan tondok sarong kata ma'arapu kamu ada kata paringek madangan itu sarong lagu itu. Siman lembak layu punya panglayon
Angganta totibua atengko bulan tasaralam nai te padanga rileatuhu. Datang samatakan nane tangkawan lamai te padang di perinding dalam ninduku di posaban kuah-kuah. Tepadang mantan ale pemapindan sinene pemuda kalwa mina katarik karang yang tadi puna tumuane. Nana idendang paluan tunang napen malawaran sinene siane lalu. Tona itu lang buntun na bona tona ilang ada tona tana tina to sendana bona. Kita lengan di bele-bele apa buah apaan. Lesa karuan kita ada silakan dan kita lusa puluh dan lebih dan telu puluh dan dua itu turu-turu teman mak dah hotel kia surat atau orang tua tinto dah hotel para dula diam ini. Iya matan data sih kenapa atau dengan pulaannya digandam mata data pasal bulan puluh dah hotel tuan surat itu jangan mata data kaum kurang kata-kata dah hotel para dula diam ini. Lalu lagi dikasih tidak di mata Allah dikatakan kapan pulang pada dula. Lalu bila belu hotel buah apaan? Indah tu, turu-turu teman mak dah. Lagi yang surah torok rata matindo dah te para dula dia gilo dah te sa dan nikah. Weh, la sule mo nang kali otak yang mete mau mabong kaparondu. La tulang di madadinya la kurete mata para pada kumbong kama suliran negara data adilan dina. Ini tu turu-turu teman mak dah te lagi yang surah torok rata matindo dah te para dula dia gilo. Kuliah dan dari kompotan dari pemerintah kesenaran dari sampai ataran. Pengadilan dia nisun dari lerang buah kayu. Bulan pengirian narara elo ranna. Tadi rede alang yang dikayu mentalungan di alang atena padan. Di sana pengirian pengin murid muridana. Bulan pengirian masak elo ranna bukan atap para pak na pesumbun pantali sana. Tadi kombong ilan lita bulan toy tanto ilang barrena Allah. Ganda mo pak bulanan na na sumbun pak tahunan na ganda do kami para pak na sumbun ni pantarisan ni panguriasan ni daw ilantan na nabogi di pasuma dengan ilan pasal kumanung ilan dolaran ni mirada makandang ilan ante pada reliatong diling ka pak tahunan ni tumang nabi ina ilan te pada di paling di dalam indo di pasaban buah odo na kalang kelili na padang di tanggulan pangan na tadi ketikuran na india pada tamak doang sabu tamak kau lain di sana kita mak bagi anak-anak yang di Palanda kita mak nabi ina lima dia balaran nampak kasih tumbuh ni mana dia orang tentu tidak jangan miara bulan dari mandiri tahu tangan sebuah di sebuah pokok tanggorikan na aparan kayu-kayu tahu lipu balangan tangan sampah kemudian ada di kota sandaran kana matak ko kota ponton dari nona dari masuk disuruh yang lalu dari paudu kasara kasalangan pendaunan tidak dia mirau tangan sebuah di besaran mirau lipu balangan tangan sampah di hutan dan namanang na panggonan pada dari matan Allah pada umbo asuro pada asusi seri talolona tinto rambu-rambuna sundal na bersama mari kita
londong mi nenek na pun. May bukan na londong mi tama pagian na la nenek na nenek dia matando bulan na. May usig me potentian kala mi tamang ngapi na la ko dolo na puwa kan na daw palang karara na kumu. Tidak dia no. Inde kalau sosok di tebusan na dia mana siburan dadi. Dari mo anak rumah tak kono anak di patong londong umbal berapa sanendok lana pesanan berapa gantian nambe lana bapak gantian. Apa belan na babali nenek na nenek semua mak tunggu Malaysia tu dulu kapuan mana. Kumua tu nariatan nun ialuk melau lagi tu nasembek kali kurang salba turun di Batara. Nagan nak kalau dah hina nasundun pamulla kata besanan na naik kai kawatan na nasundun di Palesok sama yang na daw kananan samba. Namani sangai basanendok namani ganti bak gantian nambe. Lain sama bang patato. Bisa katato. Di orang di mana ni? Anak rumahnya desa nggak takut. Tidak bukan juga kali basi dia mengalah banuan anak-anak. Dia sumi kamu memanraga dia kekendenan pelak tongkonan korolonan. Di tangannya tahun ini dia sok di sawarak nasara toran muran-murmu. Maaf usaha sesena lagi ini. Sama palanta ana batara nasarumbun tahun ini na abum ram-muran-murmu. Di ramban to kering to bali ibarat to bali ibi tadi yang amolo dari nato nasundun pula gati usadanna dilan dolalan yang nira makam dan ilan telo komandan do dilin kapak tanan yang ibu kota sepi adiran lantaran dan bangkai tarik dilan dolalan yang nira makam dan ilan tepadang risan Allah dilin kapak tanan ibu kota sepi adiran ilan padang itu tanggana dilan dolalan nira makam dan tanpa padang dibuka dilin kapak tanan ibu kota sepi adiran tanpa padang penari yang disono nira makam dan tak ni berkata sepiadaran limbo dia balaran nampak kasih kumpul-kumpul dia orang tiang tuyu dikari minau tangan sonda di Palesok sama yang ada limbo balana kanan samba dari pepenan pekan terpesang endok dari pepenan pamaru tak gantian nambe kumua laisanya soopali bisa nami soopali dia balik dari soopali dia oleh sebalaan indok temen kadian dari kelompok kami anak menguani di hotel itu tarunona ambek besok buana baru tambah tuan takde di luar pari-puru atau di pari di bumbungan di mana kena pelobok bumbungan apa kasalnya naik angin lobok nasim boda rinding nari apa saja nak buang nasalah dan rak apakah perkauan tidak ilau sami alur masyarakat pinjam ukbapa dua kali misangka apa sabana alu kena buang harapan diri nasangka nak buang mendemek di kepadangannya buang sumpu masuk buang aliu kaburu buang Yesus gantianannya ngalalan kasaranian kesimur di pasangan berkesambung di gantian namben bersama ni Petrus Bongkende bersama Petrus Bongkende. Halo cantik-cantik rambut putih tangan anak kamu ada di rambut kamu masuk di alam. Halo bosku. Halo Pak ulama dulu nagaya. Maka dia nasarabang maam patobone mapantaran tobalanda. Piring lima adena tamatang mana bahasa di pamanda menturengena. Belau mak bego tangan sulit mau tamuan di pading tanah saririnna. Matukan tumi petawanan mina simbolanan kita bakali ngadianna. Nena nak pamaru ni tangan sadda kabalene alam tawa rara tamu sulung pa peraninna. Buru kadandang ni. Ana mone lako. Tata di kalena simbol manik sangka buanganna. Nak lila to kebiring ni lako. Tondok tabana lako. Dibantu na tepagiring. Bibir mendapi di mantap-mantap membela di maya-maya. Temading ni ku kaurung ni kurang tanah. Yang disulit mana tamun. Kau nak pun mau tenang mungkin alam
Tum kalak sola, rabu dalang ang kalak patong konan to dalon alam pang lo erana. Si parang do di kapo siap jadi to dia ngilo. Pun mula berusaha ini nana memang ada sangka sebenarnya bang dan kalau sampai terlalu lantaran panikuan. Dengan ada anak penengah pasangka ame pasul lian ngalong. Kalau situ robi boleh dia balaran nampak dalam kanan kapaan. Bisa bukan dari orang dia tuyuk na pasul lian ngalong kumua. Si batu tanah mau kami masalah dua, si Paulo maram panang kapaan, si bantah na tanah mau kami batu balik ni si Pak Kuliaran pasul lian ngalong. Sanda silante mau kami, dia balaran nampak dalam panang kapaan, si bantah na tanah mau kami dia orang dia tuyuk na pasul lian ngalong. Digente minta si timba malasu, tamalu dalam panang kapaan tu si siyo kumagula atau masangka na pasul lian ngalong. Turu to mamami, sola balidatun na ilang naluk na panang kapaan lenga api namile misola. Abalidatun na ilang sangka na pasul lian nalong. Tua berabulan tas sa masalah dua. Tama sawat si barong untuk kaginan din anak tang karawang. Tama tandasan si kore-kore na ibagi to sandarang ka na dikataan dito pantan tarunona. Keson na mi pasang indo dengan temi bagang tiyan nambe. Di sanadi kung bali batu ambe na bali. Di sanadi kung bali batu ambe na bali. Naria mi kada turuna lepungan tondogo. Nasaladan bisara bisabunganna ilang tedaenan bangkai tadiku. Ondo rekan naria kada turuna. Toma alakun Allah nasaladan bisara bisabunganna dia mai toma kapunan nao. Si kami mito kung pato kana lema bosena pangalian langan umpo sarong kalua na lepungan tondogo daw may tongkonan. Umpo tadung sangkalan makna tedaenan bangkai tarik daw may sungan bakalan doon. Di sangomi siambe to parenge terus mungkin di sana siambe to parenge apa matua indu daw kuli na padang pano karunungan daw kalau pakana lipudayanan di sangomi siambe erenge di sana siambe erenge ton nabendan parama lantangan na ton na tunan ng Asia-Asian landay ng mangkay tarik langan di pekutanay kan di kadi papay lay umpo sarong bulahan na lepongan ton so nakaadong magharay na maalipo di tarik paton na makamban mo taro bulahan na ton na manimpa mabati tanda tikunna di sangomi nenek na Sri di sana nenek na Sri matua induk daw kuli ina padang pano karulungan daw te kalau pakana lipudayanan patang lain yang tatongan tang labate nga talaliyo rando kaya sa tiyon na nga mangin puro pampangilan batang di kalena di pamulado kaya ramon mako sama mangin pagharambawi lang tondon to batang na kumelalan daw ni daw tangan na sondong membali ang masabi na ulipo balana tanan ng samba nilang tolalan ni mipinang pitotiyang lakoron dan na langit dinig kapataw nan ni mitamba tolakang lakopalilian nuran dituwa berabulan tas tama batang di kalena siyang benerenge dito kakinan ni nane tangkarawan tama tondon to batang na siya nenek na Sri batang si batutan mo pedang pitot iyang tang si banta datana mi atamba tolakan indo belo tunga magada kumua tang mapata mo pedang pitot iyang tang si batutan mo tamba tolakan tutumpu mi matairan na sulit togat ng ilang telepongan tondok di kala pa mi tamba belalan na solong tondok pongan lang kadayan at mangkay tarik lang na bisondo mi to betoy songkang hindi ka di palanta mi to pinegin panaharam to surong talulolo na lantangan na tondok to saraka apa kawanin na lantirayan ng mangkay tarik dito bisuro daw tangan na sondo di ambil di pasarakasan daw tanan ng samba si turo alok ting kalasoran si panglola sangka ting kanarongan ng barong kamas sambayanan perlu kami siam de sian erenge dito yang suruh melau lagi mengkailing me sian ini ada seri di tangan pasarakasan turun di bintoen belan iya mona kamu dai dula tumpar orang pe matampur iya mona kailing la kakumbaya ko kabatuan kulla upet dia kan itu bisa ratu sola telo lagi si sara kami angin takul si bokok bidarin di na paribatan tumangi di kumi badu nenek na sidan konkonan tololona sa peke lalong sian lena sarabang sangkalam makna naon ko kena buang na dia dinaran to tumampata pamelan na si kasiri dato pamatang na Allah ilan te bada ari leato si katumba kapulema paya batun na kulla ilan derending daon nindo solasapan kuwa kumampo ating kasituro mita makalakutala tumampabatakan siya lang ang tama kapunan nao si sola dala ambe lang lepongan tondok tiba turu-turu teman mami daw tangan na sondo di parore tomatimbo daw limbo balana tanan ng samba
di pamamah men dulu tama di paro remen tak dulu tung tinggal se mau apa ne aro to narindik na tara nak kiban 50 di sangami tamakula di sanga tamakula lantong konan bone kutole pa di sanga tamakula lantong konan bone apa belanna apa belanna to datang si kasiri na to mamakan na Allah datang si katumbak ang kulit pa maya batun na kulaan ilan dili ko mantondo ilan tinayan ng mangkay tayo kumambo mo tengko si turo mito para putalla kumambo batakan si olaman tumaga po ng nao si tundan tamang mami tarulan na lakaran na nalangin si royo tamatin kami pati dati kun na labalele nurot sila tamarana polo kay nina angga tamara putallang angga tamaga po ng nao kumuha pwede masasa tapo po lang dapat tamagurin tapo kinaloy lalot sulit tamabanuan eneta tapo dogo marilapanan kumete pagulingan tamatongkonan todolota tapo baibay siya lena tapatakin nitakin sang kalambana hindi ka nalabi masuk-masukaan na ito na rete makan na bulo na sulalong ito kapililin na sula miminto batitan na tikon na diyo mahiram na nalangi ito mete pagulingan na angga minto anak na tampagayang mga sudakon do tarapan angga tumaarabutan lang angga tumakapunan nao kumampo tengko si turo kami daw tangan na sondo tumagpapatakan siyo lanan daw tangan ng zamba meto tangalon kami tadi bombe lang telepon tondo me ko titian kala mi bapo lupo lang tanayan mang kay tarik kumampo marapat irasangka lana babae siya lena inde siambe ito na lang di masuk-sukaan tumba marapat irambenan na besar lana patakis sang kalamaana inde ito na dete bakan na buno na masola talo mebali minta ma'rabut Allah sumamatun dumale sa tamaka po ng nao kumua kalian lalendu kiya tamarante kalua na tumengka kita matandong kalonaran belan na inang bayong na nene na panene inatakin na todolo kapuangan na belan na inang bayo siya leena ilan tepo apa na sa baruan na inatakin sang kalama na ilan dalong sang pulanan na binatalong pulanan gua angga guru kasi si anang pulanan na pa angga rombiao na suratan kita dalam diin nalami mite ma Allah to de mana dete mite kulla kabarasan di pamamma ale basura ada hotel kiam sura di pamatin dulu lebih bulan ada hotel baradula dia gila di gente Allah soloona nah tarana aran te kalua na lolon di tanjung kalonaran kue tangala binte to gepe mi lendo tamate aran te kalua tangala laga to kayu hebo tilano tambah tanjung kalonaran jalan na inang tepon di nenek na inang turun todolona inang bayung na nenek na po nenek inang takin na todolo kapuangan na di paling nah pira rito na kayo kung bisa masila lagi na kayo kung nasumangat na kayo tapos wala na sa kay mande todolo kapuangan ki kama malasolo melalagi usalan ang kapas na kemi ang kisundong tabiluagan kiyo po tapos na nisiyan kaya makambanira na nene ay kamalingin kaya manimpa kaya katumangay kaya rin nakita ikalo kaya rin nakita kasumalang kama lagi pa uwang isang dawirin na lagi pa agalak isang daramdan na kama maraong pasirodonan mula yung pasita tayo malangi ang nasundong tabiluagan na po tapos na nisiyan misalanan kapas na kemi ang kimasak kaya mayri madarinding solanasan kaya sumangat sama dyan na katuan sana larante kumua yate Demo kada negara